खुलुमबायख्या ताखुकते बुकुक संनो ताई लामसगो आनि अ चेनेलो तिनि जों नायलायनाय इग्नु इउनिभार्सिटी जे दिस इयार नि बागै ऑनलाइन एडमिशन नि नोटिफिकेशन अखरका एकाडेमिक इयार 2020-21 नि बागै अबंखा बनि वेबसाइट नरक बनि वेबसाइट थांगाय नायमानाय ओ जगह सिजाक तंगनाय दि लिंक फॉर जुलाई 2020 admission to programs offered in ODL model option on click खाइदी click खाइके न नाइमानाय बेलेनो खातुं खाजानि कक खानिमानो तामनि हिंके के नर नाइदी like आगिरगो आमतिं मारो आं खानायाको this year no plan nogo नाइजिताम सैजाकरो in a particular admission cycle facility for fee exemption available to SC/ST students can be claimed for one program only if an applicant submit more than one application claiming fee exemption. All the applications are liable to be rejected. Tamusaikyaro norok this year admission nana hanga je kunu kaisa program ni bagai norok admission nana hanga nai manai ST/SC ron bagai rang nangya ekdom free full course ni bagai phiaba norok jodi kaisa ni apply khaya kare gobang ma apply khaya thangka hangke norok rejected engnai abago no kaisa na program choose khaidi abani bagai hangke norok fee rona nangya ati hini sijak tai boni bagai last date dejaka 31st July 2020 o admission bagai naji student registration form username norok fill up khaidi jemon noni bumung roi noni birth date of birth phone di abani pore applicant full name as per documents ni bumung ready abon pore noni valid email address ready same jaga bo email address no re-enter khaidi abon pore kaisa password choose khaidi no abon pore re-enter same password no ready abon pore noni valid mobile number ready abon pore again re-enter khaidi no mobile number ready abon pore je captcha no koro type khaidi NXAODE je captcha tomna abon roi register ready register ke tamongnai direct nong thani notification ba message painai noni username te password ni bagai ang kojo nong no norok of form fill up khaini sekang noni document jate scan khaina di norok romdi dugana thangai scan khaime keba noni mobile play store thangai kaise scan ni apps download khaye norok mobile hoyto scan khaimane noni photograph less than 100 KB na nangnai tai signature bo 100 KB no nangnai mane less than 100 KB ta abar noni age proof mane noni birth certificate hai ke admit card tai romdi scan copy of all relevant educational qualification noni je class 10 12 tai mane no jodi degree ni bagai bachelor degree ni bagai jodi nana hanke class 10 or 12 hanke nango jodi master degree ni bagai hanke 10 12 te degree ni joto ek loge no marks no scan khaji abo less than 200 KB na nangnai abon pore hanke noni experience jog jodi tong hanke brodi haike nangya if any ediba grifan chogo abon pore noni scan copy khaji ST/SC certificate ombo less than 200 KB আর যারা বিপিএল তংখাকে বড় বিপিএল স্ক্যান খাই নাংনাই তাই নরক নি রাং নরক যে সরি অবতো ST/SC বাই তো রাং নাই গিয়া আসলে তাই নরক ন মোবাইল কাছে মেসেজ থাকনাই তাসিগো যে নরক রেজিস্ট্রেশন খাই মানে ননি ইউজার নেম টাইপ খাই দি তাই নং পাসওয়ার্ড রেডি आं आंनि पासवर्ड दोइनाव ना तारनि हिंके अबनि आगे आं रेजिस्टार खाइपैजाक
abogino direct ang thangyan khai tongo NXAODE jadi login khai login khamani pore homo thangni naiji cheng oro pila nugi mane noni personal details fill up khai di pulano nini bumung aban pera nini mani bumung apura ni babani bumung aban pera noni date of birth aban pera category ST apura suji do you wish to avail the fee waiver concession available to SC/ST student nor jodi fees free manamu chungkai yes ready gender male female jengmani ready apura nationality Indian area noni remano rural urban ka urban tai no minority yakin no ready religion ready as Hindu Muslims Christian or marital status single married ke married tai social status abo nong ni mano apra Aadhaar card number ready tai noni email to tono nor alternate na kan namu sunga ready noni mobile number aban pure whether a person with disability yes ka yes no can no ready tai employment status employed dekhang ke no kurang fees manglak free manglak unemployed dekhe manai aban pure no next ready next mane pure program details no program type bachelor ke bachelor degree master degree choose khai di apurna program tam nai pori nai BCA da na MCA da nong jen nana musomon apun choose khai di apre Agartala center nana musom ke Agartala ready apre medium English the Hindi apre motto of odila buton are you already student of IGNOU for other program norok jodi alka jodi khai tonge yes ready hai kan no ready again next ready next remani pore non qualification ready apra non main subject tamo abo ready year of passing division ready percentage of marks ready tai noni board ni code tonga ka TBC ready apan pore no nugi manai subject choose khamana era choose khamana pore again next ready noni address permanent address ekan janai city district code nong bo city bo district live tenong pin code ready again next one pore ang je samanong no select photo or select file ready awan pore nong je mobile je jaga no save khai tongmani a jaga just click khai di rom di haika kaise click khai ke no automatically no uploading painai awan pore image ready sorry signature ready matriculation marksheet ni ready 12 ni certificate ba marksheet ready haike ba awan pore marksheet of graduation ni already degree of professional certificate number ready ST ni bagi baru nang nai ter namu sanga ready askanongo muka compulsory next again देखा so asik no tinin bagai belekana hambai jero takok ta pokok sono खुलुमबाय।